So, ya, buat requestan itu saya, Apos. Nunga Adong Nampuna au walaupun belum punya. Itu tah? Nunga Adong Nampuna au walaupun belum punya. Soalnya Ike kan bingung. Enggak, udah aku bilang. Setiap datang catat berapa. Oke. Alai pos dorhaku nyusul sebentar lagi. Hapus 500. Iya. Dari Kalimantan tadi 300 uang cash. Udah diteken ya, soalnya catatannya apa. Sugari manian songon bunga di ladang, uli mangerbang caladang adong napuna, radedoro haki itu lamang ngurupi, asa tumboi bungai putih kononmu alai nungatu dihadapkan dagi bunga na uli napi narsi kami marpamuati maroham molang hujua sudena pinangi doni roham siang au marseba ujung usia nasa rohaku lupa hon mau cala unang besai dapoto lunga tumbagas holong di rohaku rapon sidoli nama nalupon sudah hitada ada potongan bos rohami godang dompet na uli nalobi umur jusirna ditanggiaki setong doho ubo asa dapat toy torokam nito dindi Holong naias na di mangasang rohati lehon paito tu si baru naulian moloan yang boybe putihon muau alang adong nampuna Mau lihat itoku, bapakku, mau lihat tita sude, Ikke Situmeang siang si bahalon, horas, naik pos, horas buat pemirsa yang ada di studio rumahnya, horas. Arti lagunya adalah Dangadong Dope Punau, sianon langsung adong. Marpamuati maroham molang hujua sudena pinangi doni roham sian au marseba ujung au siang nasa rohaku lupa hon mau celang unang besai dapoto nunga tumbagas holong di
Nampuna, Nunga Adong Nampuna. Nyusul. Alang Adong Nampuna halaki. Jadi itu dia tabuhan. Tak goyang meja Ikke sono. Situmeang, bagaimana Ikke? Tetap di sini, tetap stay di sini. Langsung kami panggil Ito Hoviniemi Marbun. Oh, iya. Silakan ke depan. Ya, ayo langsung. Sekarang. Bersama Namboru kita Ya, Namboru. yang Citra juga, ayo bersama Citra. Citra. Mana Citra, Ida, ayo. Mana si Diori, come on darling. Ruth mana Ruth? Oh Ruth di situ. Citra mana Citra? Oh iya. Ya.